Lakhipuronline puthokchaba megi tang 13 irai numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroiba pao. Maratapa Manipur ama oiraknabagi pandamda tongan malup kayagi mioi lising mga henbana silcharda santigi khongcha chatkre. Jaifabina software engineer oinanabagi honabada mathau taba sing tengwangani haina Dr. Maimum Santi Kumar na haikre. Handake SSLC result chamada chama pass tawrakpada Sapormana High School gi mahairoi singbo haraute hamba phongdokre amasung Manipur da thokiba irang da awaba tarba singi damak tengbang sel makhata na pinarakli. Haujik mapungoi pa pau tabirasi. Olasa Manipuri Youth Association Amiana, Olasa Manipuri Women Mairapabi Coordination Committee, Nikhil Brishnupriya Manipuri Mahasabha, Olasa Manipuri Muslim Mairapabi na chingba, Assam gi lup kaya maram na kusam na duna may gitang kunmanga sagol sa nimita Manipur gitang dulay ta draba pibam masibo mahausa gi pibam da hanjilak na bagi pandam da peace rally ama silchar da pangthokre. Rally adu silchar dit kholagi bir Tikendrajit ME School lampak tagi lamtharaga silchar DC office phawba chatke. Santi gi khongchar adu da Assam gi mafam kaya dagi lakhiba miyoi lising mga henbana saruk yakhe. Rally asigi matang da Amia gi chief advisor Khetri Mayim Kundal na hai Manipur da Kanglup ani gi marakta thokliba irang asi central government na athuba matamda loisinbigadabani. Manipur da central force kayamarum leina hojik phawba irang nemthaba karigi ngamdribano haina wahang hangki. Kuki chilinau singbu blame toba leijade aikhoina blame tawribadi Kuki UG amadi violence support tawriba pumnumakpu condemn tawbani haike. Hiramasi gi matangda memorandum ama Kasar gi DC gi kuthangda Prime Minister da pisinki. Manipur gi ngamkhai kaiba yaroi amadi Manipur da ing tapa puraknanaba atai mioi kayanasu wapam kaya phongdoraki. Peace rally aduda Amia demands peace in Manipur, save Manipur, punish the perpetrators of Manipur violence, haibana chingba placard kayasu sizinaki. Akona rally tawi base masi maru panamdi hojik Manipur chaliba hingsagi oiba violent economy amsa balance masi atumudam da central government content to masi lotion bi sinebo ko Manipur da hoji central forces matik sa lai re ado hojik baw da kari dongta ngasi ju hingsa tawri mi har paleptri kai dongta ko gi sense sing hoji su igai ko mahali masi reports to ina lai ado khoji kai marong no aibdi some karma group khana masi game sanar bra haibsin natraga central forces karana hariba kuki uses sing duga loktu bra ai koi kuki sing ma tasam kuki jati natraga kuki sinau sing blame tawjati akhoi blame tawribasidi ngasagi kuki uses mayam do adogi plus narco terrorist mayam do hojik poppy cultivation bu support tawriba adudege hojik hariba violence bu support tawriba kamu do madu ai khoi condemn tawi jam hakchin rawi ado athu matam da central government election tawi ground fight tawrga jaro kai mangi election tawdribo election tawrami kom do lobi ja pasak to kuki uses chani chom chamri khalai bido india gi army se world jam powerful ba army hojik mo election tawbiu haina koi prime minister ngasi koi ngasi mi lising mga mo ba ngasi gi akoi gi chinaw mayam chalaga jam thamoi songna prime minister ngasi akoi namana pirame ado karingma tu mutam nasi gi election se tawru tar taragadi akoi su ko ngawr galagadi kari to ko ja bai do masi makha taba insurance num talakani ado norris ingalai roi karingma masi tabak hinsa se makha tan chathara agadi asam da leiro mai sing hojik jam peaceful leiri akoi saudri kana so saugatri asam da lei mai sing sarok matam da norris mai sakane adna koi hai bisna Manipur ngau kai bi jaroi ado mijang khut tin mase kutak topiu plus akoi ngasagi kai tai displace ba praja sing do mai makai sing do handlan view mai protection view makoi manan mathun sing do compensate tawiu ado kanam tana adu gi kan mat pajaroi more da surachan buda displace gi ba Manipur sing atai the indigenous people punamak sarkar na muana mari compensation tv ga tabne Santi purangna bagi tamakda mapanda leriba maitai akoi punamaksu akoi Manipur gi tamak akoi ngasi peace rally ama chachari basini Santi purangna bagi ki bedat lai gi da kanggu sing dugi atna Santi gi damakta su akoi ngarang Ramnagar tukoda akoi maira tukatana akoi rally macham su chachare akoi ngasi ST gi demand si jo akoi phangbam thoi haibagi wakhalon akoi thamjai aduni nungairaba pau khu tang chikpa nerve ki anaba khwang yanglin gi anaba brain amadi bp stroke oiruba singi anaba kayabo digital clinical magnetology scanning therapy na layeng ba yahale
layeng asina hidak amata yaudana haksangi cell amadi vital organ singbu mathau ningthina pangthokhanduna e tongta leiramba amot pasing sengdokpa ngamali amasung kidney liver heart amadi brain gi mapangal kankat handuna hakjang phana thamba ngamali magnetology scanning therapy asigi kanaba lobbiu ngasimak lengsin birago energy healing center first floor smile market central road silchar 1 Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 13 dagi nungthilgi pung 1 phawa layengzari chief consultant Dr. M. Santikumar Singha, lifestyle medicine consultant, Harvard School of Medicine, USA certified, mobile number 9435070286. Aigi ming binodini kawe. Aigi makhong se narak padagi chat pada problem oidana makhong se pomme pomaga makhugi tang sida hana hawe anaba se hanbe yorak pase. Adi ai atopa hidak khara charabde amu henjala padagi aina sir gi number se phangna badagi sir da phone tawraga hangaga asigi anaba sini sir haibadagi sir manakta chalaga sir jing badagi mari mangani se jing bada aigi masa se kyam jamna phai haibadoi khangi da sipani de yingu bani ko ade de man haire bani haidra ade di man nang bani yingu ranu ha hedak charo ade to phe ade mathang da mu nandi pukaso jenga adu su kanadre adega i mujik Santi Kumar se my mom Santi Kumar se gane ta adra la pani adu kiti nuai re sa se nuai ta bu kari nuai ta bu se khoi gi ngak mari se nuai ta ba si na ba si hin na ko monung chang ba se ni ko si su nuai re ngak si su nuai re tung gi wa ti hai ba ngam re ba si ko gi am nuai re Aigi ming es randhani devi kawi ai khwang na rana sikna chana tawbadagi kontha rana sikna na tawre ado cha Santi Kumar da jengbadagi scanning tawbadagi ai nuaire hoji Sebana lauba SSLC parikhada Assam gi oina mari suba rank laukhrabi Sinam Jaiphabi Chanu gi mafamda mitei luchingba amadi Trinamool Congress leader Dr. Maimam Santi Kumar na ikai kumnamba utkre loinana Jaiphabina software engineer oinabagi honabada mathau tabasing tengbangani haina mahakna phungdokre Ganga Moni Memorial Trust ki maikeitagi certificate amadi lengyan fi yanduna ngamjaba sel ki khudol galoinana Dr. Santi Kumar na Jaiphabigi jumda chatuna pungning thagotkre ngarang Ramargram Youth Association ki maikeitagi su certificate amadi lengyan fi khudol tamduna Jaiphabi bu pungning thagotke Mathangda Joint Action Committee Against Language and Cultural Aggression ki maikeitagisu President Nirmal Kumar Das amadi Secretary General Dr. Maimam Santi Kumar loinana Hanif Purbuya jauna Jaiphabi bu ikai khumna bodke Maitai nupi macha laktagi athoibi aikhoigi sunaigi berabaki oja hanagi GP ki President Sinam Bochagi Machanupi apai Sinam Jaiphabi Chanugi yumdani khoi leiribase aikhoi thamoida yamna pongthokchaba nungaiba harauba numitni handaki SSLC gi result asida aikhoigi marisuba position lauduna khungang asidagi yamna wana school chatlabagi matungda mai paklatkhibi Sinam Jaiphabi Chanubu aikhoina ngasi karigumba khudol amatang piduna magi pukning thogotpa ngamjabase aikoi si laibak fare haiduna magi nungaibuda saruk jajabani aikhoina khalli matam asuk kuibagi matungda maitei macha amana aikhoigi Assamgi asigumba saknairaba sebana loba SSLC exam da mari suba position lorakpa ase ama suba position lobadigi hena mai pakmani haina aikona khanjei amasu magi mapunsida mana tungda pamjariba software engineer ama oibagi damakta ngamjaba aikhoigi my side tagi all possible help aikhoina mabu mateng pangani haibase ngasi media khutanga ihakna haijari aduga itaibang sema mapunasu mabu na da jektaduna mana pamliba magi panthung ado yobu oisanu haiduna aini ishorda sunijari
सेबाना लौबा SSLC 2023 की एग्जाम दा सपोरमोना हाई स्कूल की महिरोय निफुमरी थाबदा निफुमरी मक पास तौदुना चामदा चाम रिजल्ट फंगलकपदा स्कूल असिगी माइकेदगी हराउते यांबा फोंदोखरे SMDC की प्रेसिडेंट इंगुदम तरुण कुमार मिफम मपोइदुना पांगथोकिबा फेलिसिटेशन प्रोग्राम अदुदा हेडमास्टर सवाइजम बलदेव सीनियर टीचर nganगोम नंदबाबू ओजा बाबुल ओजा अहमद हौरंबम मणिगोपाल nganगोम राजकिशोर M मणिबच्चा H लांगलेम्बी ओजा निमाना चिंगबा ओजा सिंगना महिरोय सिंगबु थागत वाई अमदी मखोइगी तुंगी पुंसिगी दमक पौथा कया पिबिखि अरोइबदा महिरोय सिंगी मफमदा खुदोल पोट अममम पिबगा लोइनना SMDC की प्रेसिडेंट इंगुदम तरुण कुमारना स्कूल असिगी अफबा रिजल्ट पोरकपगी दमक महिरोय सिंग अमदी ताकपी तमिरिब ओजा खुदिंगमकी मफमदा थागत वाई फोंदोखि पनबै जाय हंदकी स्कूल असिगी रिजल्ट ता फर्स्ट डिवीजन दा 39 सेकंड डिवीजन दा 19 थर्ड डिवीजन दा अहुम लेटर मार्क 53 स्टार जनरल साइंस दा चामा फंगबा महिरोय अमा याउदुना महिरोय निफुमरी थाबदा निफुमरी मक पास तौरखि ओजा फाबा ओजा मटिक साबा ओजा ना डेडिकेशन ना कोई ना ताकि बनेगी ना कोई मासी मटिक साबा कोई सक्सेसफुल होगा अदुगे रिजल्ट पर मासी ना कोई की क्लास 10 रिजल्ट से ना कोई की गेटवे ऑफ योर करियर ना कोई की करियर की गेटवे करियर की गेटवे ने मासी आई की करियर का आई स्कूल ठेगा पता मैट्रिक का रिजल्ट फजर तवक्रेगा हायर सेकेंडरी का क्लास 12 रिजल्ट का अमदी ग्रेजुएट BSc BCom BA की रिजल्ट का मठंग फगलपा थर्ड डिवीजन होइला मदुना हायर सेकेंडरी सेकेंड मठंग डिस्टिंक्शन मोदुना ग्रेजुएट तो होइबो मैम जावरी मणिपुर दा थोकिबा इरांगदा अवाब तारबा सिंगदा सेल की तेंगबांग मतेंग पांगनबगिदमक मखाताना तेंगबांग पिनरगले मे गी तांग कुनमंगा ngarang sagol se numita athoba ningsing loop ki president RK Sanahal gi mafamda khoirel dutpatil part 4 gi GB president E Padmini ga loinana M Molindra Kumar M Rasmani M Binod Kumar Kiron Moy Modona E Sunil amasung TH Surajit ki maige dagi sel gi tengbang oina lupa lising kun khusinarakhre haire मेगी तांग कुनमरीदा ललांग खुंगंगी ओइना मणिपुरदा कांगलुप अनिगी खुथोगनबदा अवा अना तादुना रिलीफ कैंप त लेरिबा सिंगी दमक मैरा पाइबी सेल्फ हेल्प ग्रुप अमदी ललांग खुंगंग असिगी नहारोल सिंग खुसमनदुना युमथोंग खुदिंगदगी खाइरकपा सेनफम लुपा लिसिंग कुंथ्रागा चहुम बिनाकंदी पार्ट 2 साउथ बोराकी अफोंग मिफमदा लखीपुर सब डिवीजन की मॉनिटरिंग कमिटी की प्रेसिडेंट खाइदिम कांतगी मफमदा खुंगंग असिगी मिहुट ओइना अयेकपम इबोतोंबी थोकचम इनाउतोंबा गुरुमयुम जादुगोपाल मिश्रा अयेकपम ओंबी मनितोंबी अमदी वांगलेमयुम ओंबी रोमिना देबिना मॉनिटरिंग कमिटी की प्रेसिडेंट खाइदिम कांतगी मफमदा खुसिनखरे अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना मारातप मणिपुर अमा ओइरकनबगी पांदमदा तोंगान तोंगान मलुप कयागी मियोय लिसिंग मंगा हेनबना सिलचरदा शांतिगी खोंगचा चटखरे याइफबीना सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओइननबगी होनबदा मथौ ताबसिंग तेंगवांगनी हाइना डॉक्टर मैमुम शांति कुमार ना हाइख्रे हंदक SSLC रिजल्ट चामा पास तौरकपदा सपोरमोना हाई स्कूल की महिरोय सिंगबो हराउते हम फोंदोखरे अमसुंग मणिपुर द थोकिबा इरांगदा अवाब तारबसिंगी दमक तेंगबांग सेल मखाताना पिनरकले लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकजबा नसिगी ओइनदी matang asida loijare